Begini hari, matahari masih panas banget. Puasa lagi aus, perut lapar. Aduh, keroncongan amat perut. Alhamdulillah, mantep banget nih buka nih hari nih. Biar kata bini lagi nggak ada, ini lagi di kampung ini. Tetap alhamdulillah, ini kita ada yang bawain. Duh, 2 jam lagi. Si Rohim suruh bangunin dah. Mau rebahan dulu dia. Bangunin beduk, ntar pas beduk. Tuh, Him. Cang, apa Cang? Ntar lu bangunin gue ya. Kapan? Ya ntar pas beduk dah ya. Ini mau gue rebahan dulu, orang badan gue meluang banget ya. Jam berapa ini Cang? Ya 2 jam lagi dah. Pas beduk nah ya? Pas beduk ya. Jangan lama-lama, pas beduk lu bangunin. Iya, ntar. Ya, Im ya. Pokoknya Ya. pas beduk. Ayo Ya, bangunin. ya. Gue rebahan dulu ah. Gue udah pesen sama Rohim, ntar beduk dia yang bangunin.